avuga ngo ihendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ugiye mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12 niko havuga. Niyo mpamvu umuntu ahari hose akwiye kwama yitunganije, kubera ko ntago harimo haravugwa igihe azazira, ni harimo haravugwa umunsi azazira, ni harimo haravugwa amasaha n'amasekonda. Aravuga ko aje vuba. Amen, aje vuba. Yesu nashimwe cyane. Rero ikintu umwami Yesu arimo aragusaba, arimo arashaka ngo mwitegurire. Yesu nashimwe. Urashobora kuba utaraba tayari, ariko noneho mwene data wari ukwiye kuba tayari. Urashobora kuba utarihana, urashobora kubera ko amaze kumenya ko ari kizira ku Mana. Haleluya. Nakwiye kubishira aho abandi babona kugira ngo ntibabitore ngo bagire ikintu babyambara. Yesu nashimwe. Bino Bigirwamana by'ibinyamahanga, niba ugishira ibintu zenye ku mitwe, amaproduit n'amakanta n'ibiki byose no gusuka imisatsi, ibyo Bigirwamana by'ibinyamahanga. Niba ucishira ko pudre y'umweru yutukura ukisiga imwugira iki iya mukamwingo, ibyo byose Bigirwamana by'ibinyamahanga. Haleluya. Yakobo yakoze ikintu cyiza, kandi nabo bari kumwe barakoze ikintu cyiza, barumviye. Haleluya. Yakobo ntabwo bayigeze agira bwo kubavugisha, ariko yarababwije ukuri, kuko ntabwo yari kuja kubakira Imana igicaniro kandi bafite Ibigirwamana. Yakobo arashobora kuba atakigirwamana yari afite, ariko abo bari kumwe bari babifite kandi banabyambaye. Si ukubigira gusa, bari banabyambaye. Yesu natugire neza. Ntabwo yari kuzamuka i Beteli kubakira Imana igicaniro ajanye n'Ibigirwamana hariya. Imana ntiyari kubyemera. Mwese amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro igice 35 ku murongo wa mbere tugeze kuri 4. Yesu nashimwe cyane. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, ino video muze muyishayiringa muyiha abandi. Ndabinginze muze musapotinga ivuga butumwa kugira ngo ryaguke, hanyuma abantu bihana ibyaha byabo. Bene data, umwami Yesu araje, by'ukuri araje. Rero wewe ugirirwa amahirwe n'Imana ukaza wumviriza ubutumwa bwiza, ndakwinginze ntuze ubwigumizaho, ahubwo uze ubuha n'abandi, maze bagira iki bakizwe. Ubuhaye mugenzi wawe uzaba uri murakora umurimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo niwiyambure ibyo Bigirwamana by'ibinyamahanga. Yesu nashimwe. Buri muntu arazi Bigirwamana by'ibinyamahanga ibyo ari byo, kandi icyo Imana imushakaho arakizi. Yesu nashimwe. Wewe urashobora kuba uri murandeba ugifite Bigirwamana by'ibinyamahanga muri wowe, ugikorera Imana zibiri, utaracagura Imana ukorera ariyo. Yesu natugire neza.
tugeze mu gihe cy'iherezo. Buri muntu akwiye gushaka Imana ku gatwe ke, kubera ko Yesu Kristo azatwara umuntu ku giti cye. Ni hahandi uzasanga umugabo n'umugore baryamye, ugasanga umugore yazamutse ariko umugabo yasigaye. Kubera iki? Kubera ko hakijijwe umwe wenyine, kandi akiyambura ibinyamahanga byose biba bimuriko, akagira iki? Akarangamiza mu ijuru, agatumbera umwami Yesu wenyine. Yesu nashimwe. Dore igihe kiraje, mwene data muranyumviriza, igihe gikomeye. Umwami Yesu aje gutwara itorero. Iryo torero azatwara, ntabwo azatwara kiriya kizu mugenda guteraniramwo, azatwara umugeni we. Haleluya. Azatwara wowe. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu umugeni wa Kristo ahari hose akwiye kwitunganya. Niyo mpamvu umugeni wa Kristo ahari hose akwiye kumurindira, akamera nk'ugiye kugira ubukwe, yama yiteguye umwanya wari wo wose. Yesu nashimwe cyane. Umwami Yesu ntabwo yigeze avuga igihe azazira, ariko mu byahishuriwe Yohana haratubwira neza ko aje vuba, kuko we arabyivugira. Avuga ngo ndaza vuba nzanye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ugiye mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12 niko havuga. Niyo mpamvu umuntu ahari hose akwiye kwama yitunganije, kubera ko ntago harimo haravugwa igihe azazira, ni harimo haravugwa umunsi azazira, ni harimo haravugwa amasaha n'amasekonda. Aravuga ko aje vuba. Amen. Aje vuba. Yesu nashimwe cyane. Rero ikintu umwami Yesu arimo aragusaba, arimo arashaka ngo mwitegurire. Yesu nashimwe. Urashobora kuba utaraba tayari, ariko noneho mwene data wari ukwiye kuba tayari. Urashobora kuba utarihana, urashobora kuba utaramwakira, urashobora kuba utaramwemera, ariko noneho numwemere. Dore araje vuba, aje gutwara umugeni. Yaremeye kazagaruka, yarabyemeye, yarayivuze kazagaruka kutujana, azagaruka kujana be. Mwene data, urashobora kuba utarafungura umutima wawe kugira ngo Yesu yinjire, ariko noneho bicitwa uyu munsi, ndakwinginze umwemerere abe muri wowe. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Mana waremye ijuru n'isi, dore ngiye kugukorera. Ndakwinginze umwuka wawe wera Mana amanuka abe muri nge, maze Yesu Kristo akora umurimo wawe. Uruwera. Haleluya. Ndasenge bano bantu bose bagiye kumviza ubutumwa bwiza, ndakwinginze Mwami bagire neza. Haleluya. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntidutinde mwene data uri muranyumviriza, buno butumwa ntubwigumizeho, ahubwo butange ubuhe bagenzi bawe, kugira ngo bamenye ko Yesu Kristo aje, maze bahindukire bave mu byaha. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana ibarira Yakobo iti, va hasi uduge i Beteli, ugerereyo unyubakire igicaniro, jewe Imana nakubonekeye igihe wahunga Esawu mwene nyoko. Maze Yakobo aca abarira abiwe n'abari kumwe nawe bose ati, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga biri muri mwebwe, mwihumanure mwambare izindi mpuzu. Tuve hasi tuduge tuje i Beteli, nanje nubakire y'Imana igicaniro, imwe yanyumvira ku munsi w'ibyago byanje, kandi yagendanye nanje mu nzira nagenzemo zose.
baha Yakobo ibigirwamana by'abanyamahanga byose bari bafise n'impeta zari ku matwi yabo. Yakobo abizika munsi y'igiti cyitwa umweloni cyari hafi y'Ishekemu. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana mwene data. Urumva ko Imana yabwiye Yakobo ngo agende i Beteli, agende kubakira Imana igicaniro. Haleluya. Yarabwiye Yakobo ngo agende azamuke i Beteli, agende i Beteli kubakira Imana igicaniro. Yesu nashimwe. Uyu Yakobo ntago yaciye agenda. Haleluya. Uyu Yakobo ntago yaciye agenda, ahubwo yaciye yibuka ko babandi bari kumwe, abagore biwe n'abari bari kumwe bose, ko bafite ibinyamahanga, ibigirwamana by'ibinyamahanga bariko bagendana. Yesu natugire neza. Yakobo yaributse ko abagore be bafite ibigirwamana by'ibinyamahanga bagendana. Haleluya. Yakobo acagenda mu biwe bose n'abari bari kumwe nabo, aragenda arababwira ko bakwiye kwiyambura ibigirwamana by'ibinyamahanga biri muri bo. Haleluya. Yakobo ntabwo yigeze agira ubwoba kubera ko yari afite umugambi wo kuja kubakira Imana yiwe igicaniro, kuko Imana yari yamutumye. Yesu nashimwe. Hanyuma Yakobo arabibwira abo bari bari kumwe, amaze kubibabwira atabwoba, abo bari bari kumwe baciye bagira amatwi barumva, baca barumvira. Haleluya. Bacabona ko ibyo bigirwamana atakamaro bimaze, baca babona ko atakamaro ko kubyikurikiza. Yesu natugire neza. Maze baca barabifata barabyiyambura. Haleluya. Barabifashe barabyiyambura, bariyambuye impeta, biyambura n'ibindi bari bafite, impeta zo ku matwi, bishatse kuvuga amaherena. Ibyo n'ibigirwamana by'ibinyamahanga bari bafite. Mwene data, urashobora kuba ufite impeta zo ku matwi, urashobora kuba ugifite bya bindi byo mu izosi. Hariho n'ibindi usanga abantu bambara mu nda, hariho n'ibindi usanga bambara ku maguru, urashobora kuba ukibifite. Ijambo rivuze ngo niwiyambure ibigirwamana by'ibinyamahanga. Yesu nashimwe cyane. Abo bantu bari kumwe na Yakobo barabyiyambuye, bamaze kubyiyambura babiha Yakobo. Yesu nashimwe. Babihaye Yakobo. Yakobo nawe ntabwo yaciye abihereza abandi. Haleluya. Yakobo ntabwo yaciye abiha abandi bagenzi. Yakobo ntabwo yabitaye ngo ababishaka ngo babitoragure. Oya, ikintu yakoze Yakobo yaciye agenda aragira iki, agenda arabizika. Haleluya. Yarabizitse kugira ngo ntihagire abandi bantu babibona, maze ngo babifate babyambare. Yesu nashimwe cyane. Yakobo yaragiye arabizika kabisa, arabihisha kugira ngo ntihagire abantu bagira iki, bagenda kubitoragura ngo babyishireho. Yesu nashimwe. Nico gituma n'umukristo iyo yiyambuye ibigirwamana yishize kubwe, akwiye kubita ntabihereze mugenzi we, kubera ko amaze kumenya ko ari kizira ku Mana. Haleluya. Nakwiye kubishira aho abandi babona kugira ngo ntibabitore ngo bagire iki, ngo babyambare. Yesu nashimwe. Bino n'ibigirwamana by'ibinyamahanga. Niba ugishira ibintu zenye ku mitwe, amaproduit n'amakanta n'ibiki byose no gusuka imisatsi, ibyo n'ibigirwamana by'ibinyamahanga. Niba ucishira ko pudre y'umweru yutukura ukisiga imwugira iki,
mukamwa ngo ibyo byose n'ibigirwamana by'ibinyamahanga. Haleluya. Yakobo yakoze ikintu cyiza, kandi nabo bari kumwe barakoze ikintu cyiza, barumviye. Haleluya. Yakobo nta bwoba yigeze agira bwo kubavugisha, ariko yarababwije ukuri, kuko ntabwo yari kuja kubakira Imana igicaniro kandi bafite ibigirwamana. Yakobo arashobora kuba atakigirwamana yari afite, ariko abo bari kumwe bari babifite kandi banabyambaye. Si ukubigira gusa, bari banabyambaye. Yesu natugire neza. Ntabwo yari kuzamuka i Beteli kubakira Imana igicaniro ajanye n'ibigirwamana hariya. Imana ntiyari kubyemera. Haleluya. Ni nayo mpamvu umukristo ahari akwiye kwiyambura ibigirwamana by'ibinyamahanga, mukambara imyenda misha. Haleluya. Mukihumanuza amaraso ya Yesu Kristo, hanyuma mugaca mubi byaremwe bisha muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Ugafata umwanzuro ati uyu munsi ndafashe umwanzuro. Haleluya. Ati uyu munsi ndafashe umwanzuro, ndashaka kuja mu ijuru. Ati ubwo rero ibigirwamana by'ibinyamahanga ntabyo ngikeneye, ariko ndashaka kuja mu ijuru, ndashaka kuzabona ubugingo budashira. Yesu nashimwe cyane. Agakiza n'umuntu ku giti ciwe. Mwene data, urashobora kuba ugenda mu rushengero, ubwo rushengero ntibakubwire ukuri. Ntibakubwire ukuri, ukazakwama wumva ngo Imana ireba mu mutima gusa. Mwene data, reka ndakubwire, ijambo ryitwa mu mutima harimo byinshi. Mu mutima w'umuntu huzuyemo ibintu byinshi. Ibyo bintu byitwa ngo ni ibintu by'ibigirwamana, ibyo bitako by'imibiri, nta muntu agura ikintu atabanje kugikunda. Ntushobora kugura ijipo ibonerana utabanje kuyipima cyangwa se ngo uyikunde, kandi ushobora kuyirihira amafaranga yawe utabanje kuyikunda. Rero uko gukunda kurimo kuraturuka he? Kurimo kuraturuka mu mutima w'umuntu. Mbese ibyo bintu biri mu mutima w'umuntu nibyo bica biseruka bikaja n'inyuma. Ya jipo wakunze ugaca uyigura, ukagira ukaza uyambara. Yesu natugire neza. Ibintu byose bikorekera mu mutima. Haleluya. Ibintu byose bikorekera mu mutima, ariko ibyo bintu bikorekera mu mutima nibyo bica bigaragara no ku mubiri. Maze Imana igaca isanga mu mitima yanyu huzuyemo ugukunda isi, kandi biranagaragara no ku mibiri yanyu. Rero Imana irareba ndani, ikareba n'ukuntu mugaragara. Yesu nashimwe. Bene data, umwami Yesu araje, nta mwanya uhari wo guta. Nta mwanya uhari wo guta. Dore abumvishije byinshi bazakubitwa nyinshi. Yesu natugire neza. Ano magambo arashobora kuba aguciye mu gutwi utayashakaga, ariko kuba utayashakaga, reka ndakubwire ngo uzaba wumvishije ukuri, niwanga kugukurikiza urubanza ni ku gatwe kawe. Yesu nashimwe. Abakristo b'iki gihe ntabwo bashaka kubwirwa ukuri, ahubwo bashaka ngo babwire ko Imana ibakunda. Ijambo rivuga ngo nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazambona. Ni ijambo riri mu Migani igice 8 ku murongo wa 17. Mu Migani igice 8 ku murongo wa 17, nkunda bankunda. Haleluya. Ubukunda Kristo nuriya yemeye kwiheba, akiheba. Haleluya. Akiheba, agaheba ubuzima bwe, agaheba byose bimureba, agakurikira Yesu. Yesu nashimwe.
akiyanga, haleluya, uwo muntu aba akunda Kristo. Ariko umuntu agifata Kristo akamufatanya na biriya bintu, uwo nguwo aba arimo arakorera imana zibiri. Ntabwo bikunda ko umuntu akorera imana zibiri. Hitamwo imwe ukurikira. Yesu natugire neza. Mukobwa uri murandeba, iri ni jambo rikujeho. Mupapa, mumama, musore uri murandeba, iri ni jambo rikujeho. Nimwihumanure, mwambara imyenda mishasha, mwambara imyenda yindi itanduye. Uwo mwambaro ukuboneka uko nguko, uwikure. Umwambaro w'ubwibone, umwambaro w'uburyarya, umwambaro w'ubujura, umwambaro w'ubusambanyi, umwambaro w'ubwicanyi, umwambaro wo gukoresha amapiridanse, umwambaro wo gukorora inda, umwambaro wo kwiba ibitari byawe. Uwo mwambaro ukawiyambura, ugaca wambara umwambaro mushasha, ukabicaremwe gisha muri Kristo Yesu. Mwene data, urashobora kumaza imyaka 10 n'iyindi utarabicaremwe gisha muri Kristo Yesu. Urashobora kuba uje mu rushengero, ukaba uri n'umuririmbyi, ukaba unavuga n'ubutumwa, utari bwabe icyaremwe gisha muri Kristo Yesu. Icyaremwe cya kera n'icyaremwe gisha biratandukanye. Wewe hakuba icyaremwe gisha, uguma wibereye icyaremwe cya kera kidashaka guhinduka. Rero Imana izaza gutora icyaremwe gisha, icyaremwe gisha, umuntu mushasha. Wa wundi wa kera yarapfuye, wa wundi wa kera yaravuyeho, uburi hubu ni mushasha. Umushasha rero aratandukanye n'uwa kera. Uko wavugaga kera si kukivuga, uko wagenda kera si kukigenda ubu. Amen. Uko wasa kera si kusa ubu ngubu. Ibyo wakoraga kera mbese sibyo ugikora ubu. Ubu uri cyaremwe gisha. Ubu uyoborwa na Kristo. Kera wariyobora, kera wayoborwa na kameremere kawe, ariko ubu uyoborwa na Kristo. Haleluya. Rero nimwiyambure, mwebwe mucyambaye imyambaro ishaje, mwebwe mucyambara imyambaro inuka, nimuyiyambure, mwihumanuza amaraso ya Kristo, mwemere gupfa, hanyuma muzukane na Kristo mu bicyaremwe gishasha. Ntabari we ubaho, ahubwo Kristo abeho muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Bareke kuza bayobya bababwiriza ibi bintu bitari byo. Reka ndakubwire mwene data, tera intambwe, utera intambwe. Haleluya. Utera intambwe, Imana yo mu ijuru izaguha imbaraga. Utera intambwe. Yesu nashimwe. Utera intambwe mwene data, Imana ikugire neza. Umaze igihe kingana iki mu rushengero ukiri uwa kera? Mupapa, umaze igihe kingana iki mu rushengero ukiri uwa kera? Ukiri wa muntu wa kera, utaraba umuntu musha. Musore, umaze igihe kingana iki uririmba ukiri umuntu wa kera, utaraba mushasha. Buri muntu akwiye kwireba mu mutima no hanze ku mubiri, akireba by'ukuri, kugira ngo inzamba niyavuga azayumve. Yesu nashimwe. Erega umwami Yesu aje gutwara umugeni. Haleluya. Rero mukwiye kugira iki? Mukwiye kwitunganya. Nimwitunganye kugira Imana ibabarire. Tugiye gusenga Imana. Nimwiyambure ibyo bigirwamana by'ibinyamahanga biri muri mwebwe, mukigendana, murabiririmbana, murabidiakonana. Ibyo mbese ibyo bigirwamana by'ibinyamahanga, ubwo busambanyi, ibyo byose ni ibinyamahanga, uburyarya ni ibinyamahanga, ubujura ni ibinyamahanga, ibyo ni ibinyamahanga. Mwari mukwiye kubyiyambura, hanyuma mukemera ubutumwa bwiza, maze mukagira iki? Mukabohoka. Yesu nashimwe. Ukuri,
iyo umuntu ashatse kumenya ukuri akakwemera uko kuri hari ico gukora muri we. Ariko mu gihe udashaka kumenya ukuri, udashaka gukurikira ukuri, uguma uri umupfu. Bakakubona uririmba uri umupfu, udiyakona uri umupfu, mbese ukora akazi akazi kariko kose mu rushengero uri umupfu, kandi ukarya n'ingaburo ryera uri umupfu. Reka ndakubwira, umuntu wese arya ingaburo ryera ari umupfu aramenya arimwe arikurira urupfu. Kirazira kurya ingaburo ryera ufite ibyaha muri wowe. Yesu natugiye neza. Dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndakwinginze ano magambo yawe uyaherekeze kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, ino video muyishayirire muri bagenzi banyu kugira ngo bumvirize ubutumwa bwiza maze bahinduke. Haleluya. Kandi ntiwibagire ko umuntu wese ari buhereze mugenzi we ino video azaba ari mwaramfasha gukora umurimo w'Imana. Uzaba wandikishije mu ijuru mu gihe uzaba ubikoze atacyaha kikurega. Haleluya. Kubera ko abantu bakora imirimo myiza bafite ibyaha ntago bandikisha, ahubwo babarimo barakorera ubusa batazahembwa. Rero mbere yuko uburungikira mugenzi wawe nubanze wirebe, kuko umanze ubwakire wowe, buhindure wowe, nibwamara kuguhindura ubuhereze mugenzi wawe. Umwami Yesu naguha umugisha. Ndabakunda bantu b'Imana. Bye bye.